O bambauta ni talitaka na kena marautaki tale na singa ni sudu ni nonda turanga ko Jesu Kristo na tolo na singa sauti. Et nandaw na namaki maikina na loma ni ambaki kanta tuba wakabubale wakabewekandi baleta ni sangaw na nga ni sota babubale kena sota babewekandi. O ngandreba me bakanda itaki tale be kenda na kabien dendai na imbale ni na lia tamatamai na lube ni kalou ka bakadana nga Koya me o Jesu nimbera ni nanga ngole babala galeka na ibunau de la lako elebu ndonda ba Solisoli mai na vida na madhawa sauti ndava bambula na singa ni sudu kanta ngule dava na imbale ndina ni singa ni sudu au na wilika so na tiki ni bola tambu mai na kospeli sabula ko choni e tukuna sarangana ngone turanga ko Jesu Kristo na buni nona la mai e bosa saranga Koya inda baulika ni bola choni e bida na tiki ni bola tambu mbimbi e kotokina kono numa mi wana numa tale be kenda ni mbera ni ngole ba na ibunau choni wase ono tiki ne tolu sanga bulka walu ni usasenga ni lako sambumbai lo malangi me ukitaka na lo mangu me ukitaka nga na lo mai Koya sa tala yo mai kena tiki ne bosanga bulu ia sai Koya ngo na lo mai tamangu mera rawata ya andua na mbula tao mundu koira sareida na lubena kabaka mbauti Koya ia kona baka turi Koya dake e na singa mai muri yani matai na keni karua choni wase diwa tikinde tolu sanga bul kadiwa au salau mai ki burbura ngo melewa mirare rawa ko iresa senga ni rai rawa ia mbera matamboko ko iresa rai ai katolu choni wase tini tikine tini au sala ko mai merawa bi iranambula ia merawa bakali besar choni wase tini karua tikine basanga bulkaono au sala ko mai kibura-bura me ukena rarama me kakwani tiko endam buto ko Koya sabaka mbotiau ai vida na tikini Lesoni au nanuma me baka nanumi kendakina nimbera ni ngole aba nanonda bunau ene kabien denda ai vida na kambimbi ko tokina na inakino na ngole mai na ngone turanga ko Jesu Kristo matai wei ko ke yau mendo rawata no bulata mundu kena karua merai na matandaru bakayalo kene katolu ndaru rawata nambula bakay imbale kene kaba mendaru bunde rarama mendaru kakwanitiku enambuto bida walanga nenakino nangole mai nangone turanga ko Jesu Kristo ndere rai ni sangwila daba imberan mai daba na amba kiongo na yanga menda na numa ndetiko menda samasu warau mirongo nando mumunina ni mami kalo kimami ngandreba na lomnina lo tambu sungata nando mo Vakatamata merongo nga nando momuni wakalo ni kira na baba koser sa barongo kira na semati kumain na bata-bata ni Bengarabi na Facebook live na balebu na kalo nomni na bosa en alomandra lomai kimami na kabindindai na community Jesu Kristo ni mami turanga kasani mami bambula medi Roqota Vakamatau na Solisoli mai langi ka Maroroya na dana kani Koya ngo na Veisereki ka Veivakabulai nonda Ulutaga na ka bendendai Roqota Vakamatau na Solisoli mai langi ka Maroroya na dana kani Koya na Veisereki ka Veivakabulai au dingitaka isona bosa ena nonda Ulutaga abaka imbale baka lebu
na nona sudhu indua na Solisoli. Roqota Vakamatau. Kanda umatai na tinanda sir na marama na Roqota nangwani. Kanda na turanga sa nadurbundo biya saksakato kabalilay. Iya utukuneti ko ni kuwa. Kanda Roqota Vakamatau na Solisoli mai langi. Baleta na dawa. Ira nangwani na kini bos ataki pakaperitani ambeka. They're very fragile. Harui malumalumo. Senirawa ni rasa porta kira nga baka te kira. Rangan rebiko, rangan rebi yau, rangan rebi kenda. Kena yado nando na baka talaka na no murongo ngone. May bale ni bula senga isudo ngone. Se otiko may bale. Na ro ni ndo na kayado. Buana ngone ya. Au tukune tiko kina. Roqota Vakamatau sara na Solisoli mai lagi. Kene Karua na mala ni Ulutaga Roqota tiko mai na kabin dindai. Maroroya na dana. Maroroya na dana. Sisu. Na dangu, na damuni, na dandaru. E baka imbalimbali bira no tangasi. Era solia na yada. Kanda ulebu na ngauna ni beita taunaki. Na loma ni bubale. Se na Veivakani. Enda ubato ongo wane na kene rongongo. Maroroya na yada tigongori. Maroroya na yada tigongori. Na ibolai Paula berna kai Kalatia. E bolai ni rauta 5 bulan yang baki. Sama teuti na Karisto. Na ibaba koso e Kalatia. Dona ibaba koso ba Roma. Ka kaulo tu boliki na Paula. E tukuni na kene tukutuku ni talebira bakatulu. Na karua ni nona betalebi. Ndaronga de tiko ndendai. Ka bolaki na ibolongo na ibolai Paula. Berna kai Kalatia. Uira na leo ni baba koso mai Kalatia. Na kene bosa ataki vakaperetania. Na rabola na doni bola na bola tambu. Rabota kai mara Gentiles. Serakai matani tutani. Era senga nichiu. Aura na baba koso mai Kalatia. Nioti na matani no na kaulotu. Ko Paula. Indonga na kai Vakatabulida. Na Vakabulai Vakayalo. Semo dhuru maleo ni lotu Vakaristo. E bunga mai na Vakambauta. Na Vakambauta nga. E na buku ni lubiana ko Jesu Karisto. E ana bika esa tataunaka utito Paula. Virna babakoso mai Kalatia. Ni bananda ku ngau Paula. So tale ne Vakabubulibo. E rangole mai na babakoso i Kalatia. Kabian dua tani sara na ibahubuli era mai bakabuli taka bir na kai Kalatia. Era tukuna rande bakabuli ngo mera muria tikonga na kai Kalatia na ibakarau se na tobo bakachiu sadangai rawan yoduru molewe di mata nitu Vakaristo. Dan ibakabubuli. Arsa may ibakabubuli taka. So na ibakabubuli bo karambasi ka may Kalatia. Narawa nga. Mulutu Vakaristo kibakaw bakadora. Ngo. Nalawa bakachiw. Hindua beira nalawa ngo nabidilibi. Iyo sandi nambaleta nabidilibi. Indangole na ibelalati makawa. Na ibakatikibu wasetini kabitu tikinetine kotokina. Na Vakarua ni kalobe eprama mera dilibi to do kono ngone e ado talenga na bi dilibi ngo bona ngone turanga ko Jesu Kristo ya no na bela lati nakalo be eprama kera no nakawa ya ne bakabubuli rasa ko to boli mai na ba bakabubuli bongo be rakai Kalatia mera dilibi talenga ngone rarawa ni Vakabulai se rawan durduru kinalotu Vakaristo. Nindauli katiko na Kalatia waseba
e via Vesau takatale o Paula nei Vakabulai ya. Kona numa menonda matani Vaka samakina ena kabi ndai enda satamata bombula. Enda satamata bombula senda satamata Vesuki. Ena rarama ni Lesoni Kalatia waseba e Vakamatata takatale Paula birna kai Kalatia tikina tolu mete sarangani tikina sabaka kina ko ikenda liu nindangone tiko salewa ikenda na buni kasa baka burbura me baka enda bombula ngai lesu taliano Paula era sabisuki na leni baba koso Kalatia era sabombula na baba koso Kalatia ena ibahuli bakachiu meramuria na lawa bakachiu wira na ibahuli era lawa mai era bi donga saranga ki Paula era taronga madanga o deo Paula ko sini apostol ke bako na ulika na Paula na Kalatia wasendua justify taki ko ke no Paula no ko ya kadhibi mai bwana kalo me tukuna na itukutuku binaka ena kabi ndai ena rarama ni loseo ni enda ulika na Kalatia rasambo mbulaboli na kai Kalatia na ibaba ko se Kalatia kales taliani kina Paula ni karua no na besi ko kalai bola kina na ibola Paula berna kai Kalatia awa tukune tiko na matai ni bakasama enda satamata bombula enda satamata Vesuki enda bombula bolinga ambo te sando rongo wa suma vikenda lewe saru bombula na nonda dakaka lewe saru bombula na yau slavery sina bombula ndona kaya sale wa ikutu you have no control ndona kaya sale wa ikutu yana bombula se sanda undrendre no mulako lebi mai kina saranga na kaya do virtu baba koso Kalatia mana be ka ke de sara enda baka bombula takiti ukina ndona ka bimbi taundua na nonda bombula boli ena ibala bala na ngono binaka ni nonda wakandi ke bikenda na lo mani ronondo lu rosanga bulkaba sombe kana kaose bombula bolikin ndrendre mimbi televi ibaka molmolu muni lingambu na nomurongo tatiko nongonde ko tukuna tiko kina na Ulutaga Roqota Vakamatau nongone na Solisoli mai nakani be baka bombula takisaranga ya ibaka tatao indonda Roqota Vakamatau na Solisoli mai karuani baka sama enga unandonu nona tandu mai nongone turanga ko chisu enanda undonu tunga na ngauna wakalo na kena itukuni nimbera ni ngai sudu na ngone turanga chisu Kristo ya mbuto pedeliama o kirira matasere meralangata na serea tandambe tiko ngaira koi ko pedeliama kondabo ngaluno ko modelutu welenga nambongi sambuto seni buto pedeliama buto saranga na burbura kana ngona semberani ai sudukina ngone turanga ko chisu Kristo ena banua talenga Vakarua ibidana bekayado bidana beka lele boya tiko na banua Vakarua niberani angai tandumai nangone turanga ko chisu Kristo matai satana benga unisala ena banua ena be sana Vakarua le baka tola takikina na be boli waktu tola takikina na be la yaki
Vakatatola takikina na Vesereki na business ya nangauna ya sembera nya mai na Kristo na kaya do tiko socio-economics political kene karua rando batakina mendonga na bosa era bosa taka bosa Vakariki sana Greek ya na bosa bayanga tagiboli sembera nya mai na Kristo me Vakarua taka na biboli rabi Vakarua taka na business Vakarua taka na non rabi Vesereki kena non rabi kilai na kene katolu e andua na karamada pakayalo e ado e nangauna ya saya ado tiko e nangauna ya vera madanga na garaba na kalutani sandua na karamada lebu pakayalo asaba dobirtu na itamatamata e nangauna ya na kena ikaba sabola kan mai dabatiko na banan rawalu sangabul katolu na mbaki kabosa ni ala boli mai kina tani ala na profita na kena waseviwa na bela ala ti makawa sabola kati ko ni mai daba na wanan rau wala sangabul katulu na mbaki balbali ambutumbuto saratunga burbura sini butumbuto wala ngau pedelia ambutumbuto saranga burbura sini butumbuto misambuto. There was a spiritual hunger during that time. Ngau na saranga ya tukina ya sangai dila mai nararama atandu mai nangone ki pedeliama ibida na ka e ado matai tarani ngau ni sala na bosa takin donga na bosa na Greek e vakatotola taka talenga na kena tete na itugutuku binaka balete Yesu Kristo. Ninda vakasamataka, ninda vakarida na bekayado ni simbera nya mai na Kristo. Sandi na sara sa vakarauta nga na kalo vakata ki Koya. Na ilawla ko mai ni Lubena. Au tukuneti ko na nonda Ulutaga. O Koya na mai Veisereki. Na mai Veivakabulai. Kasambimbiki na nonda Maroroya na yada Yesu. Baltasaranga na yada. Kuna na kalo bimeri me bayada na kina ngone na yada me Maroroya rando tukuna mai na kangu mai na sauda entamburi takina ya minta Maroroya sara ba binaka na yada ngo na yada Yesu Kristo ne katolo ni bakasama na yada saranga ya ena mai Veisereki ko kiao apuno tagati ko Paula nei talanoa na waseva wambimbi tagati nga kino Paula na Veisereki ni ngone turanga ko Yesu Kristo kibera na baba ko sa Kalatia ena nraki ni bula bambumbula bula bisuki era sa tikukina na itukutuku ya e polai ni o tina matene Yesu lima sanga bula mbaki sa o tsingo rodondolo mbaki se anga tiunga bikenta na tukutuku ya se Veisereki tikonga na ya dango Yesu Kristo watokwa ngaya na ya dani mbula na ngone saranga ya warakitiko me mai Veisereki santa bana numa na nona singa ni suthu e na loma ni Veisereki oya e ala takatalenga kina o Paula vera na leo ni baba koso mai Kalatia nyo sanga ya dorawa molube ni kalo sanga ya dorawa molube nikalo amai tukuna talenga na ngone turanga ko Yesu Kristo ena italanoa ni ngone kayali ena luke wasetini kalima au na ia kalako betamangu
kau na kaya wā tamangu au sai wala da kilo malangi ve ke muni talenga ka kwa tale ni wilikia u melu be muni le siau me wakanga indona muni tamata woli no na takataka semendua na tamata mbumbula ia na tumana e vingomi kwenga ni lubena dina ni asala imbombula boli na ngone ngo pambombula taki kwetu na ibala kauti kwetu kina na marau ni lesuma e vetamana seni okato tamana membombula wakati kwenga melubena na kane adobe kendaru na nona Veisereki na kalu na buku Jesu Kristo sanauti na bombula sandondon me sauti na bombula bekenda ya ke bokase ti kweso na ka wakambombula takatuna nonda rumbula alo bina kasara endai sangauna ni Veisereki na ya Jesu Kristo na ya nga nangone nga kwanta sengai bokana numa na nona lia tamatamai kiburbura aneka tolu di bakasa menda sayado menda salube ni kalo na kenda yotioti ni bakasama ena rarama ni wase ni bole Paula bina kai Kalatia waseba na ya lo Jesu sa tiko talenga veiko kiao kanta sa tukune na ngau ngo na kalone ala tambu ke bokao na to sotale bole le kiliu Kalatia waselima tikine rosang Vakarua sanangale rei kina imbasika tiko mai kina na bua ni ala tambu ena yote ni tikina Kalatia waseva tikine yono ia ni dosanga lubena satalana kalona yalo ni lubena kina lomanda o Koya sanda ukavi apa tamai kimami se Abba Father na kena bakandewa bakaperitania yo sa tekibu kavi apa tamangu ibidanga na bonua na ibola tambu tukunikina tukuna saranga o Jesu Kristo na nona masu nimbera ni lago dhuruma na bibakara rawataki na bewere mai kevi semani apa tamangu apa baka yang ataka na ngone turango Jesu Kristo ka kotokina na wewe kanindrenre kina tamana very personal relationship with his father tukuna talanga be kenta Paula kenta talanga Santa Ronikadi apa tamang kumbaleta endasa lubena bale sa Ronikadi apa tamangu sandondo numesa tekibu saranga ekea na nomu wewe kani kena ngone turanga ko Jesu Kristo. You must develop that very passionate close relationship with Christ. Yana ibola kabulata letiko Paula berna kai Kalatia na ngauna ndendre sa mai lago rumia na ngauna bisuki be bande takatiko ngau Paula bera. Faith through Christ is the way of salvation. Na nomu Vakabulai pakayalo yasabu nga mai na nomu Vakambuta mangone turanga ko Jesu Kristo dangay baka na mga nanona sudo ano po na wili kataliti ko kinabiketa eso na nona bosa na ngone turanga o Jesu Kristo na imbalimbali ino na laumay sereki ko sereki au sereki kenda na bembombula tabangani yasa ni bula tabangani rumbula bulikin sakalonda Veisereki na yada nda Veisereki metindi yake mnina bewe kandi ena ikina nga etolu kina tikina ebitu Kalatia waseba embasi katolu tolu sarangakina na yada nda utukuna na nonda bogambota buasi kakina na yada ngo tamana talama ina lubena tiko talanga
na yalo ilubena be iko batiki yao awarongo da tiko awarongo tiko na lutu na singalia bo ndai enda da butakina nanda bagambauta karua ni bagambauta yana matai ni bagambauta sabagambauta na kalo sabagambauta na lubena au sabagambauta na alotambo ka tolu sarangango tiko walenga le bole paula rakai Kalatia waseba ne tikina ngai tolu kina tikina bitu kibo kau na wili kai tiko tolu saranga kina na ya da tolu ngo sarauta sabo sekino paula rakai Kalatia na Vakambauta na ka tolu saranga ngo ibu ni donda Vakabulai bayalo ibu ni nonda Veivakani nda sanga menda sema kanta kali apa tamangu Vakaenda ukaliboli nangone turango Yesu Kristo nangone lago duru makina so nandrendre so kabarita kana Veivakani ko Yesu kina tamana kasandondonu talanga bekenda na Veivakani ametiko oiko bateki yao kinangone turanga ko Yesu Kristo widana kambimbi endangole abati umai ne bidana miniti sawatingo ne bole paula berna kai Kalatia matai enda tamata bisuki enda bumbula kene karua satalama ina lubena na tamanda Yesu Kristo mo Veisereki ena mbula bisuki ena bumbula anda rutiko bolikina enda sawakati menda salube ni kalo kasati ko talanga na yalo ni kalo bekenda to soyanga bagalilai na Kalatia waseli matikene rosang Vakarua sandendonu menandang basika na nodambula na buwa ni yalo ya na benraki ni bula tabunganda tikukina na be sangata ni bula tabunganda bula bolikina nonde bosa nonde bagarau nonde tobo dondon mendau basika tiko maikina na buwa ni yalo tambu ya kebo kasenga dondon mendaron dikebo tale na nondaron bula mendar samas banda mami sabo kabina kana itukutuku mai lo malangi kem sabo kan deita kikina na yoti ni singa tambu na rona undolu rosanga bul kaba na sabo lebu na kalo na lubem ni lo mani ko Yesu Kristo sai kwanga na ya dai na Veisereki na Veivakabulai ya dobir na baba ko mai Kalatia Vambauta ni na dobi kemami talenga na baba ko se Centenary kira ke sarna be kai kemami era ba rongo ti o mani bande ta tale na kalo na nema mimbula ni Veivakani batake kemni kemami ndondo kina na kavi apa tamangu be kemni na bolebu na kalo na kavi ndai na nomni bosa tambu kemami saronga rokobi kandokai na bukumni Yesu Kristo ni mami turanga kasani mami bakambula amen.